Shubor nakaslem jong nongsan hima. Ki pulit jong kanong halam police station handi kasngi kelayo kemno ya ubar jela ubalatip kerteng kum umohil bul ali uba arb khnai snem karta hadin bakadon ki jingsuba ba ula rabor ya kawai ka khna ka badang khat south snem karta na ka thain southwest kas hills district katkum ke jingyetu jong u superintendent of police southwest kas hills uba basan ke lalu ulayatu baki pulit hadin bakalayo ya kejing ujor ejahar na uba Rafinus Hasha baka persa jong u kalaja na yeng haka arpo pratarik haka por prabaji AA janmet ki pulit habai dai bat kani ke jingjia marsin yo jingtip kila thaw wot da kawai ka kanhun ka balakli da DSP crime jong ka district mat langba ke jingerap lang jong ki BSF ki pulit kilala banlap ya ka jaka bakidon barlayo ban kemno yaw ni ubreo na mahesh kola habai dai bet kani ke jingjia ki pulit kanong halam kila deb ban register ya ka kes kabasan bracket pra arhajar arpuai U/S lai riu lai IPC bat ke jing toket kadang ya cakmat Saya halor betul ke jingjia atau jia nong halam haga arpulai terik kalau bahau arpulai terik jong August arpuai haga por kanwei biji nila iyo ekawei ka FR ni ba Rufinus Hasha pai lawan man pentik ba idon ita i kun persal ni bi laca na yeng kumba proud je janmet ti marmar tang meng isla yo kata ka kubor ti nilaya form the way the team badi la head the DSP crime juni ti nilayo ka keteng jong reu keteng muhibul ali bodena kantapura gol para asam ti marmar muntahi nila ya persang na borok kijam nila yo eging yaram di BSF lu ti lala ban search ban track ini gibreu armun te haga life way terik ti kilawan ban surrender apo na sekolah nang bat ke tim jumi nang kana dik ban shaw ki nang te ti kan bolong haga ni kalor kani nila register ko ka case ti mentak investigation kadang ya cekman di meantime meneng ngila habban set ngila habban arrest yu me kena namar ba ini kena kat kum mengitip kat kum ka information badon bani idam dei minor so based on this ngila arrest yu me kena then investigation kadang ya cekman di tangkata hi long tang ba kat kum bolong kum ba sai menta kalak benong dei ka case of kidnapping na namar ba uklam dara bor nre yo lesi ini kena ila syak kede ti ila shibut yung ibreo ti tang kata hi lor tadi